Satana je priča po starom bogumilskom, manihejskom verovanju o početku i o kraju. Po tom verovanju Gospod Bog je tvorac svega duhovnog, a Satana, koji se odvojio od Boga, tvorac je svega materijalnog, pa prema tome i čoveka. Satana je kreator. Satana je stvaralac. Kada se udruži sa idejom, kada je tu još i smrt prisutna, onda Satana stvara zemlju, stvara sve na zemlji i na kraju stvara čoveka. Međutim, stvoriti čoveka, stvoriti sve na zemlji, ne znači i da to sve se razvija i teče onako kako je zamislio Satana, koji se odvojio od duhovnog, koji se odvojio od Gospoda Boga. I čovek izmiče Satani ispod ruku. Satana pokušava na različite načine da čoveka zadrži u nekakvim svojim smjernicama, u nekakvim svojim merilima. Ugađa mu, pokušava da mu ugađa na različite načine, pa čak mu stvara i najveću iluziju, stvara mu raj. Čovjek, kada se on pridruži, kada se njemu pridruži ideja ili kada čovjek prihvati ideju, onda on ruši lažno carstvo Satanino, ubija Satanu u sebi i oko sebe i čovjek postaje kreator ovog života u kome mi danas živimo. Ovakvo manihejsko shvatanje početka i kraja je vrlo interesantno, neobično i za ono vreme, za rani srednji vek, kada je to nastalo i kada je postojalo u ovim krajevima i provociralo je i mene i Miru Jancića, libretistu, i Slavka Pervana, koreografa, i pokojnog Vesu Badrova kao scenografa i kostimografa, da napravimo jedan balet, prvi moj balet, koji će biti drugčiji nego što su ostali baleti, koji neće biti prepričavanje priče, nego će biti izlaganje filozofskih načela naših davnih, dalekih predaka.
Balet Satana je veoma značajan za umjetničku saradnju, rekao bih, Voje Komadine i mene, i taj početak našeg zajedničkog stvaralačkog rada je očito imao važnost i za jugoslovenski balet. U to vrijeme kad smo radili Satanu, to je 71. 72. godina, mi smo praktično bili još na rubu savremenog evropskog baleta i zahvaljujući hrabrosti, rekao bih, i Voje Komadine i sarajevskog baleta u cjelini, da se upusti u istraživanja na osnovama saznanja evropske kulture, posebno u muzici, kao i ostalih saradnika, posebno Veselina Badrova kao scenografa i kostimografa te predstave, tražeći jednu čistu formu koja je tad bila prevashodno važna. Mislim da smo napravili na taj način jedan ozbiljan prodor u svijest jugoslavenskog baleta i uopšte pozorišta. Naime, od svih mogućih ideja koje su se mogle roditi oko jednog, a već samo to što je to zapravo osnovica, jedna filozofija, manihejsko vjerovanje o početku i kraju, pa naravski da to rađa mnogo ideja gdje su, osim prvih ljudi, znači Adama i Eve, i ideja i smrt dve žene koje su na sceni uz Satanu. Dakle, sve to vuče na puno toga što bi jedan umjetnik htio reći, a mislim da smo upravo to, zahvaljujući i Voji, njegovoj muzici koja je slijedila tokove tog vremena, i Vesi Badrovu, pa znači i nama ostalima koji smo u tome sudjelovali, došli do jedne izuzetno čiste predstave koja je rasterečena dekora, suvišnih kostima, uopšte suvišnog.